Beda bae wong sugih mah, membuka lawang komunine. Duit. Udah, bin. Oke. Menawes sih. Kayaknya muni duit baik. Ngeleangan. Aduh, ngambon duit maning tuh. Rasa-rasanya mau ngomong kampung guys kabeh. Lah Gus iso apa selain gitu mah. Itu kayak kayak duit itu. Wah, entek. Prepen ya caranya ngentekan duit kan. Ganti gitu mah. Wong sugih saking sugih, tiap dina gonta-ganti dispenser baik. Apa maning magicom? Jero kok ngelumbuk. Di ruang tamu, ning latar, ning pawon, kong pisan ning iku mah WC mah. Sampai kita ngoyok gak koyuhan. Aduh, saking sugih ya. Wis saiki kita ke tak nagihi ke sing wake karbon ning kitu ku. Mutoi main bekan wingi karbon. Sinanda nenginane siki karnagi. Kasim terus. Wakin gua ti alot. Lamun ditagih kok alasannya apa sih? Engko sih kagol kita lagi ngorot uang kecetik teh. Waduh. Wah kok santari kok. Wis kayaknya ngerti tagih mana ndak ikhlas. Kasmiri. Saya kita tagih kayak harus si Nadia Randu. Tagih sih gimana iki. Biasa dhewe ngenekkan bae 2000 ngono. Wis lah. Saiki sedurung berangkat nagih iki ngambung-ngambung duit ke. Duit. Wih, kita mah enak memang ngaji kok. Laga nih. Itu karena wong tuane pengen ngedel galak mah. Mustahil harus soge kayak siki. Uripe bakalan melarat kon. Wih sering ngomong gitu kan Anda? Lah kepantes-pantes ngomongin wong soge. Sirup lah kepantes-pantes sih. Ngentut muni ora pantes. Ngentut ngebrebes ora pantes. Utak banyak tuh. Weh, aja konon gimana ngaji, wong ngaji suhur. Pangeran mau mandang wong duwe, wong miskin, sekabi kepada baik. Wong ngaji mau konon mengaji. Weh mutai, pepeluan segila lu. Dia suruh tanya ke THR. Embekan motor Supra bae, wah kelagane. Serapa kata apa? Kalau dimengkono nih mengaji. Kita emang mau duwe wong miskin, tapi kita masih duwe hati, masih baik ke wong lain, masih bisa ngehargai wong lain. Lah senajan kita nih sering sakit hati ge, udah emang ngaji. Kelepan kita mutai. Orang balik sih makan nambah bener, ikut nambah wacak be, masya Allah. Kelambit, udah kelambit, tingkah kuon. Menang sir mutai, menang sir maning. Wong soge mah bebas, prepen bae, arep apa bae. Bila perlu cocok-cocok sir kita buayari kabeh. Sombong lu. Ora ketelikuran. Kita kok wong soge wis bolak-balik Mekah. Pirang balen bu sir padi mah emang bolak-balik WC pengen nggawa gayung. Wah kalagani. Aduh ini mutai menu semengkenan kan mah laka bener ri. Mulai ke konor bakal bener uripe. Tenang bae Mang Haji. Mangko tak bayar Ji, tenang bae utang kita mah. Weh, sakane kita nih barang dibeneri kon. Siap dibενeri mah. Nasib sir ke rorokin ke. Premen jadine nek kayak wong soge ke.
betah kayak wong miskin. Iya Ji, percaya. Sire wong sugih kita mau miskin. Sire mah nonton TV ini bae orang gua antena, nggone parabola. Kita masih gua antena Ji. Terus mana ngeler kelambi, kita masih nyewa sampiran tetangga Ji. Sire mah iya sampiran dewek kuan-kuan kok. Oh, tentu. Lah, lagi wong miskin kayak sisirkan pade. Karo kan enggak. Alamin nyusul balik kula ucapaken atur nuhun maring Bapak Hasbullah sampun sedekah ning masjid sebesar 5.000 rupiah hasbullah. Oh, iku mah kok sombong aran disebut-sebut arane. Karo kan mereka. Kula aturaken nuhun maning maring hamba Allah wong ora pengen syukur tapi sampun ngisi sedekah ning masjid. Nah, kok kita kok ora sombong, hamba Allah diceluke. Ora diceluk arane. Hai. Terus bayar utangnya kapan? Besok. Di duwe kasbon jemu kono. Lah gitu kayak yuk. Terus dicekal wong miskin. Terali sih kita dulu. Duh. Sam tadi Sam. Wih, apa sih Paci? Ganggu bae lagi enak turu je. Kenapa kok? Nunggal, ditagih kok. Apa ngantuk bae. Kenapa sih? Oh, bekel ini pen. Kok, tolong wajak. Wih. Dipikir. Ayo, salah. Kok. Kasbon seruak kek. Terus mau dudukane rangsing, dudukane utang. Kok kasbon seruak kek kok. Endi sebut oh, Samtari 450. Wih, si Paci. Kita di utang gitu. Kapan bayar Wih, kumane si Paci urut DPC sih tane. Wih, nane temen oleh macul DPC 30.000. Itu kumuken bener rapi. Wih, nane mukenane kok. Kecus apa tamu? Mesti. Iya lagi gawe layangan, Jek. Kecus mukenane Paci. Rumahnya ya, sirkan. Tapi bohong. Ayo, seren bohong ta. Aku Paci selawas itu ngomongin Paci. Sekali-kali kan lumayan. Selah. Oh, akel ngobrol suwe bayar mor. Lah mana si Paci ampun. Sogior. Paci siki oi. Paci oi aja kulikan Paci oi. Ampun. Tiket foto. Baru kena bayar Paci. Untung Paci bisa dibeli dogi. Duit kita to ya wis lah. Lumayan dan aku beli. Ya Allah. Oh, alung temen urip kita kan ya Allah. Wis mah utang urung dibayar. Sumbangan daging kebun yang masjid ember dari 50.000 urung lunas. Terus maning arep ngedapi lebaran. Tuku beras lah kena zakat fitrah anak. Iya tuku kelambi maning kena anak rabi. Urung maning kena modal tuku cuaca. Iya gawe kipang lah, gawe rengginang lah, segala macam. Tuh, paleng ya Allah, paleng. Kang, apa nih masih dodok bayi kuan? Berarti pegawaian tamran Kang? Lihat ini ngendi no? Lah, lihat ini endi ta? Nyelumbat kelapa ta? Ngojek ta? Apa ta? Yang penting mah oleh duit guna lebaran. Dia seneng ya, masa setiap lebaran gue kelambinan ke kantor ini baik. Kok iya nang or di awang enggak kakang ko ya. Terus gila di pedes merana meri ngelar ngidul sampai ngetan. Or PCC. Masih kakang ngarep ngutang maning nih mangaji. Or dewek mangaji mau tutang nong wong or mencerminkan karo gelar haji nih dari haji jem kono niku. Oh iya bener tapi acak mangaji kan. Ya dari kono meno. Iki ngono perbuatanmu Mas. Watangku cilik digawe lemu. Palong. Wih, kuasana lagi ngomongin kita. Ndak kita ada umure. Hai mangaji, apa mangaji?
Bayar utang buak esir kok kasbone. Kowe tekan dodok ta. Ayo, iya ta. Dodok. Wis. Apa? Oke, kasbone sir buak kaya 720. Ada nagih utang, mau kita nurut duit lagi. Wah, lenggena lebaran bikin laku. Weros sembengen. Gale, Lah iya mrene gak. kune sakut. Lah iki mah biasa istri. Di istri segala njur. Gila. Sirane lu miskin. Istrine merada ayu. Lah senajan miskin ga, kita mah ganteng. Itu wajar oleh istri kun ayu kayak mengkene niki ke. Terus premen kan Lain orang bayar mak. Orang bayar saiki mah rabin minta gawe ya. ae. Senajan kita miskin garing ngaruh-ngaruh rabine kita mah or terima pentak gorok. Lah barang orang bayar ke premen gak. Iya, mesti asah kayak apa, kayak baru kin apa? Kelugu. Lah kelugu wakian lah. Yen kin golok, ogol olok, diwacane lading. Beda gak. Sebenarnya kan orang-orang rabine kita. Lah orang bayar ke premen Sing gak. maning Pak. Iya, Pak. Jia jel merene maning sih orang. Mau dhewe utang ora. Kita lagi pualang. Sebenarnya kan Gimana ke nomor palong bayar. iya, wis nomor saya deleng-deleng. Utang. Pira kan yo kali kan pira. Kasbone kok anu ngulak Iya. Apa bayar ora? Orang ke duit. Waduh. Terus kapan enggak? Kopi yang malam itu. Kabeh ora duit duit. Iya sih kan. Lagi corona. Lagi Wes. kangen ya. Yo. Ngapurane bae. Woi. Dia utang, patah cepet. Dia utang sirku. Pir diutange 20.000. Apa 20.000 ku kan tukar 2.000 utangane. Jadi nunggu utang bodi wingi. Bodi, lo bilang. Oh. Kan 2.000 kon dikurangi 18.000 iku. Ya Allah, tanpahi turu ya. Lah iya kae nglendur. Ko 20.000. Lah bayar ora? Ya rong peluk tinengke, oleh ora? Ki sakit tapi ya. Iya, yes. Endi kene kan ya? Teh. Nende. Aku baru. Oh, tak pokoknya rabi ta. Teh. Dia utang kan kapan bae. Gue temen siapa yang supply dua? Supply ke? Wes, karpir kan supply udah. Catet apa belum apa ora? Yes. Aku utang mana enggak rapi ini dicelok ga. Dia utang kan bae. Wes. Ya nih sih ane. Arne astana kok. Arep ngambil tugas. Di puasin berduga. Lah kena buka. Oh. Bisa mengirim siji rumahku. Iya weh, tak kirim siji doang kan? Iya. Kelapa juga ya. Butuh kok ya. Tinggal di meja. Iya. Kita noho salaman. Masa apa Haji Ayo, kok? salah. Salah dorong. Boleh, Ben gitu. Ampura di ya. Sedih nih menulis plan. Baru ke toko iwak manis. Lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ndikin wangi. Satu wangi. Hah? Satu wangi. Endi teh? Lagi macul. Wih, warah. Ini macul, kurang ini. Iya, sinten namine? Kalau Pak, apa? Mau tanya itu. Mau dikasih persenan? Mau dikasih apa? Ayo. Doang. Boleh sudah mana? A B C D E F G kita Weh, mangana penang. Mangana. Update ora? Iya. Pada puasa. Masih. Oke. Yang ngadeg. Sampai sahur puasa nih kan nenek. Iya. Sampai sahur puasa meraguman we ya. Oke. Puasa setugel ora? Oke.
Sing arep puasa rageman bae ya. Ngomong apa? Nuwun ngaji. Kono enggak. Lebaran masuk saja nih memang wajib ya? Iya. Iya. Kita memang ngaji nih kan. Iya kan rasanya. Bro. Jin. Salam. Hai. Siapa tuh? Ngaji nih. Salaman deh. Turu. Di rumah. Anak bro. Tahu, silaturahmi be. Begini siapa kan? Bungen. Baturannya anu nih haji nih. Umroh tak haji. Ya haji ya. Nah, ada juga gitu. Nah, silaturahmi baik kan. Tapi bungen kok bapak nih lagi nawari king. Terus Ini king. tenang. Oh. Yang PC soron. Aye. Yang kon Peces mah ngolambak prep sih caranya ngetekan peces ke. Ono. Makanya kita kok premen caranya ngetekan peces dalam king gitu ke. Ana loro. Aku kalau kayak bilang rasi meloko. Kita motor deh. Iya Kang Haji. Wih, king gimana nih? Ucuk. Apa? Motor. Ini bisa teori. Wis omongan kau Haji nah ini Kang Haji ori Kang Haji ko ori. Macet aku tak lumpur ori ko. Kang Haji nih yo. Gelandel motor geng jare. Duit-duit urun. Ayo, kok ini kan ngebayari. Takon ning ngabayar hubungan. Wah, sampe sing rajane kampung kian. Gua ke duit iki. Ora belendeng iki teke. Ana roro ko motor mono. Mah bensin abang. Nih. Apa yang kuku bima? Apa rek yo? Wah. Tapi iki mah beda. Iki mah kenal pote ibunya. Ora. Itu marui sih gelandel mau kayak aku kan dibayari mau. Ah ya ampun. Wes tak kon bikin tirahan. Tak omong bae Kang Haji ya. Motor erek yang ku. Si malah harga. Harganya berarti dinaikkan bae. Dia omong murah, orang murah atau omong larang? Orang larang. Iki masih sekedar ngoleksi, ra ngedol. Keren ya. Kini aku sepion, jadi bingung ngaji neng. Wah, yang udah ke atau ke yoro, ngomong be urut duit. Sepian dia omongi. Ya kan, Kian dia omongi melengkung. Ngomong bilang ke peces. kayak masalah memang ngaji kalau mau mundur, nabrak bae. Ngingok mengkon kelala, bibe kayak gaji umroh. Mungkin yang cium modele. Terus orang atas ya. Ya Allah, gaji. Bener bae sih harganya itu. Man berarti dibayar ini mau kok. Grom. Terus, pirga. Oh si peces kayaknya dia nawarin semua mit. Mau itu tak ada pirga aja. Tak ada kan sih. Gaji 100 ya Allah. Pakai yang nanane jutaan, jutos-tosan. Cang. Gak tau kambir iya aja kan. Kamu jujut mah, nana rumah. Ya, Bang Haji nonton ini. Ini buku nih, bisa urut. Bukan hati kan nyari ribet. Biar kejumrang itu lolos. Jajal. Pantas ya. Aji susu yang jajal ya. Iya. Laka solare. Ayo beng sini. Ya. Atas. Langsung kok kamu lagi ya. Enak ya ta? Lah ya enak kalau keci semennya. Jangan takut. Primen motornya. Jadi, tapi bayar. Yang gitu bisa Kang Haji. Lah yo sira gelem 200.000. Wong Kang Haji menawari kok adina kayak primen ya bingung kan motor kan kayak laka harga nih motor kan. Enak kok ditemu dijajal nambah kita suwin kon ngedak tambah itu pasti. Wah, enak tarikane bener. Terus Aja 200 ya orang yang harga di sana. Pirut ta. Berarti larang sing ngaji mah dimurai. ya wis sudah tak tambahi. Kayak motor-motor metik om larang murah apa mungkin mah aja murah ya. Lah nambahin tangi. Tangan gue ya.
Aku. Ya wes. Oh, bina-bina anak mangaji. Nuh. Kita 200.000 jur gelem. Lah 200.000 kan kekuat dus makain oli sekoyo. Stop! Assalamualaikum. Ini nabrak arep emang. Endit wong iki kan. Wong maning L. Wis kancane bayar ke. Wong maning L. Ya kan motor diganti. Ke bayar utang ke. Tang aku maning. Oh. 24. Wis utang wis wingi kan 20. Lah wingi emek kan wingi ngambil kodek kan. Siapa sih ngambil? Rabine. Ning rapi gajen kita. Woi, terus iki bayar ora? Ora, order peces. Wis ka? Ya, Ya wis. ya wes. Inisiator doang. Masih kita nagih jadi marahi. Wis kesuk-kesuk mah arep anu lah. Gelati karyawan, ajudan, kudu diganti gitu. Nek jadi marahi nek pada bayar kabeh. Nek pada iki diketikan. Marahi apa ugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring masyarakat Landoh, Tonggo, Elor, Wetan, khususnya kota Cilegon GKB. Mang Haji selaku sing sering sedekahne masjid lan sing paling sugih niki. Mang Haji mengucapaken selamat hari raya Idul Fitri. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Yes, kan? Ganti bus, ganti Rory. Wih, asal bae kaki nah, ini kan ngaji. Oh, ini ngaji kok. Wes bagus ya Terus 20. Kecang, aji. Klepen. Itu teman itu makasih men. Ya umurnya ke makin kita. Pak Mang Haji. Pas tu sakit. Nah, itu mau perlu. Ini bukan mana rapi kok. Ini sobat tamu. Gancang alasannya apa? Bingung kita deh.